Dobar dan svima. Evo sad se nalazim trenutno u Bribiru i snimam ove ovčice kako lijepo pasu, a iznad njih gore Bribirska glavica. Selo Bribir je nekad imalo oko 500-600 stanovnika. Jedno 15-16 prezimena, ako sam dobro upamtio. Dugo te čekam, ja sam prvo usvojila Bribirsku glavicu. Ovo je moj grad, dođi. Sreli smo jednog tu čovjeka iz Bribira koji čuva ovce, a to su nam uvije najdraže scene. Uvije vrate u djetinjstvo. Znači samo 4 ima sad ovce da živi u ovdje. Ma da, tako je. I u ratu i prije rata. Kuće nije bilo da nije bar 30 ovaca. To je minimum 30 bilo, minimum. Imali su i oni isto, da. I mi smo držali isto. Tačno selo da životinja i sve do totije. Biduš neovisno od grada, od sistema. Sad ne smije držati svinje, to nas je... Ne smije svinje držati? To nisam čuo. Biješ pod nekim baš kriterijima teški. Moraš imati bolje nego sobu spavaću. Ajme, to sad zbog Evropske unije, pa je. Ne možeš ništa unutra, komarnike imati. Odijela posebna gdje se preslačiš, gdje... To ne može za sebe imati. Džeki? Džeki. Ovakvog ima i Željko kod nas, samo Željko i drži ovce kod mene tamo. Jel ima u Bribiru koliko ljudi da je... Ima nas jedno... oko 35-6. 35-6, aha. Da. Imaju 2 bračna para, dosta su mladi. Aha. Brojago mladi, tu negdje oko 70. godišta. Aha. A dobro, relativno mlađi su od mene. I moja familija mlada, ima zet i čer. Aha. Imaju 2 momka ovdje, neženjena. To su mlađi, a ja sam među starijoj. Aha. Među mlađima od starijoj. Da. Onda znaš koliko je? 70 godina. Da. Pa da, i kod nas tamo u Smrdeljima i Varvodama isto, da. To je sve... Znaš šta bude sad ovo kad škola zatvori pa dođu djeca iz Srbije, dođu iz Njemačke, dođu u skupe, bude puno kuće. A sad je prazno. Cijelu zimu, nemaš nikog srediti. Pa kao u svakom selu, nema, to je svuda. I po Hrvatskoj, i Srbiji, i Bosni. Svukuda, da. Ma je, sve se ispraznilo. Nema narod gdje raditi, nema gdje živiti. Svi trčimo po gradu, misleći da su tamo zlatne poluge, a u stvari tamo gineš kao... Evo, znaš šta je u nas jedino najjeftinije još? Gorivo. Jeste. A ovo drugo je, znaš šta, donekle meso. Da. U centrima. Imaš teletne za 5 eura. Ja to više uzmam. I to prave teletine, one su nam hibridne. Ne. Ja uzmam, znaš gdje najbolji imaš? Prezimena u Bribiru, da. Moje prvo Smolić. Aha. Smolić. Da. Bijelić. Stevelić. Kurtović. Despot. Sinobad, Šušić, Šubašić, Ležajić, Šuša, Šimpraga. Aha, hvala, super. A znam, ja sam gledao na internetu da ima 15 prezimena. A u Pavićima vamo imaju Ležajići, Pavići, Miloševići, Šarići, jesu rekao, Mutići, Ležajići, Ćoraši, Galići, to su Hrvati. Aha. Grulovići. Ima baš dosta. Manojlović. Evo ljudi, oko toliko gore ovdje. Nedjeljom ovdje bude puno. Stvarno, ali bude otvoreno nekad, tamo je kao bude, bili su do kraja 4. mjeseca, bili su skoro ovdje.
a to kopali su vamo nešto. Sjekli su ove lužne, to su studenti većinom. Možda kao volonteri ili ovako, da. Znači u 6 sam doći raditi. Da li ovdje nešto ako izvade iz ovdje? Nema, ništa to. A vidiš da je to stalo, počeli su oni bili pa je to stalo sa... Nema novaca. Da, pa sredstava. Ma je. Jer tu u taj mauzolej. Jesmo dolje, ali znam da su svi... Gdje su kao sarkofazi oni? Zatvoreno je. A zatvoreno sad? A jeste bilo kad sam i ja... Možeš se ići, ali uskat nakon ali ne možeš ući. Hoće baš provjeriti. A prvi. izgleda baš fantastično, kao iz doba. Ali ono je napravljeno nazad 2 godine, 3. Ono je bilo u Sovrstvu, ovako u Petičnom bilo. Nisam bila sad. Nije ono prije, od ozgo krov, nije bio. Da hotim i ovce, samo mi pogled lijep. A htio sam pitati, uglavnom se bavili ovdje stočarstvom ranije, a jesu držali koze? Ja sam držao kad se vratio, imao sam 30 komada. A inače prije nije bilo, držalo, samo za sebe. Da, znači tako. To se radi u Šibeniku već. Da, pa kao i kod nas po selima. Pražine, crnica. A vidim, maslinama se dosta isto... Narošto od rata, vam. Masline, da. Polje ne radi niko, ni vinograde, to više nema. To je izgubilo na značaju, da. Prije smo deljani, sve kar za karom, dolje u polje, u Žavić, Međare, u Bribirsko polje. Samo vinograde radilo, sad masline, sve masline. Masline, izgleda se više isplače sad. Promijenilo se vreme, pa jedno vreme smilje isto bilo. Jedno 2 godine da narod vadio vinograde, vadio masline, sad niko iz Pinje ne špija. Da. I ovdje je bila, je li ovdje bila dolje škola do 8 razreda, jel? Nije. A nije, 4? A na Mostine su išli? 5 do 8. Da, sipat ćemo vode dolje na izvoru. To svaki put kad idemo sipamo dolje na... Ja sam bušio vodu ovdje. 100 metara. 100 metara? 100 metara. To je čisti kamen od početka do dna, čisti kamen. Znaš koji je to ukus vode? Pa kad sipamo... 12 stupnjeva je temperatura, zimi, ljet, ujedna. Meni frižider ne treba. Pa ne treba. Samo dignem se, upalim dugme i jaj. Kad god prolazimo, prođemo Bribirske mostine, idemo ka Đevrskama, stanemo, sipamo vodu. To je obavezno. Pa vidim da toči one... Cisterne neke sipaju, možda za gusterne, jel? Nemamo vode, vidim. Nemaju Vaćani, nemaju vode, Bribir, Drapanj dolje, Vratiškovci, Pavići, Međare, Cicvare, Žavići, nemaju vode. Paradajz, krastavce, paprike, sad smo sadili po 200 komada paprika, 200 paradajza, lubenice, dinje, sve mi to imamo za sebe. Mašala, lepo. Svaka čast. Blitva, sve, kupus, sve imamo i za sebe. Da možete da živite pristojno i lepo. Ja imam 300 eura penzije, nije tajka penzija, ali za me šovi malo, pokrpi se, zemlju se zaradi i tako. Unuk mi ide 7. razred, autobusom svaki da dolazi preko. A gdje mu je škola? Skadin. Je li on jedini u selu koji ide u školu ima? Jedini je. Nema djece. Tako i u Kaknju ima, bilo je jedno dijete. Ima u Pavićima 2. Zaseli se čače mate, pošto s materom ukni. Znači on je tu đak. I jedini razred u pravoslavac. A kako mu je? Dobro. Ne smije njemu niko ništa. Dobro, prilagodio si. Neki dan jednog istuka. Ja nije važno. A znaš koliki on, ti su visok. Ja, on je još što veći koliko i jači je za ovako. Odavde budu krug. 46. Ma da. To je... Jaču u bradima nego ja. Sebi radite. A viš gdje raste i kakav zrak u duše. Srbiji već 5-6 puta bio kod patrijarha, bio kod ovoga... kako se zove? Ovoga predsjednika? Vučića, je? On je to sve obišao. Sad će ići za Svetog Iliju, idu 8 dana i opet. Imaju, da. Preko crkve. Neće. Ne voli to. Samo gdje ima manje... Manje škole. Pa dobro. Još nije vidio, a najbolji u razredu. Sinoć je iz Beča došao. Bio u Beču. Oni čas ćemo išli nešto voziti. Zet mi ima kombi pa ovako voziš. Pa da prošita malo. Išao je do Beča, uglavnom stric u Beču. Pa kod njega bio. Došli su u petak, došli su sinoć. To je za bicikla, to je za onoga sebi. Vozi auto, vozi traktor, sve on to isto kao i ja. Da, super. Čekaj, kako vozi 7. razred, to nije puno. Vozi, nema tu šta vrinuti. A sad ja vidim njega kako on prati, jel on prati ovce? Da, to je, vidiš kako, ne skriješ. Pa vidim da je upilio i... Te paše, nema posebne dresure, oni su tako... Ne, to je rođeno. To je rođeno, tako kao čuvar. Ma da, vidi se da je navika s ovcama i da mu to...
predstavlja. Jesam, to da čovjek. Moje. Pa ne, baš pitam zbog dresure, ili kako bi rekla genetike te njihove. On je došao mali, ne bio kašak. Obično imaju puline, to sam primetila, oni su malo prgavi. Ima sam, ali nije ni pulin svaki isti. Da, baš zato. Zavisi po kakva je to genetika. Jeste i ovo šišali nedavno bili? Pa ima 4 dana. E šta sa vunom? Ništa sad. Ukrš! Da, nekad se prodavalo, ali to je. Za Bribir bio centar Skradin uvije. Jeste... Nije? Nije, Šibenik je. A mislio sam ono ranije, da li je prije, jer djed i baba smo pričali da su išli u Skradin i Smrdelja. Znaš kad je Skradin bio? Prije Drugog svjetskog rata. Onda je bila općina, sad je opet ponovno. Da. Nam je Šibenik bila i općina i u školu smo išli srednju, sve nam je dolje bilo. Da. Koje srednje škole su bile u Šibeniku? Pa bile su, sve. Mi volimo otići u Šibenik. Da, lijepo. Ali Skradin je odavde, koliko ima odavde? Sve imaš, od moje kuće odavde imaš 12 km. Ma blizu je. 15 km nemaš. Da. A ste išli na Krku da plivate kad ste bili mlađi? Nismo. Nije to. Pa vidim da nisi malo se išlo prije na Krku. Da, išli. Nije ti Krka bila kao sada. Kakvi? Mogli smo imamo doći fotograf ovaj. Da. Tamo nam rijeka bila. Tamo su učili, jel ste plivate? Da. Ko nije ovdje kod nas zna plivati? Pa dobro, Smrdeljima nije bilo. Nismo imali gdje. Gdje će plivati gore? Jedno u Lokvama. Nije ni Lokve bilo. Presuši. Turizam, što kaže, kao i danas. Jeste. Danas i dođemo ovdje da odmaramo i da plivamo. Jeste vi onda kršteni ovdje u crkvi? Da. Sveti Joakim i Ana. Jeste. Pa da, Sveti Joakim i Ana, crkva pravoslavna. Renovira se, da. A, vidjelo potkopano oko nje je bilo nešto, pa da, to istraživali. Šta je obzida? Stavljeno dođu mreže. Potom možeš ovdje slobodno. Da. Stavljeno je dođu kamena i ploče sitne. Da, evo baš snimam, gledam, malo sam približio. A bude liturgija isto, bude neke nedjelje, da, ima tu sveštenik dođe. Jer ima 5-6 crkava ovaj sveštenik. Kad dođe na red. Ovo je sveštenik, čekaj, je isti sveštenik, kako se on, Iz Đevrsaka, Da. On je iz Golubčeva. Dobar čovjek. Pa lijepo, vidimo izbaci, često bude, prikaže ono kad imaju liturgije, pa neko sigurno ima i ovdje, bude. Koja vam je slava sela ovdje? Nikola Sveti. Sveti Nikola, naša krsna slava, Sveti Nikola. Gdje si ima? Po prezimenima. A šta vi slavite, Svetog Nikolu? Svetog Nikola, isto kao i mi. Rajići Stevana, Šuše Stevana, Šimprege Đurđa, Šušći Svetog Jovana. Znači tako po prezimenima. Da uvotimo u crnu. Sve nam je sve Ana. Da. Bio Sajev, Vaša. Pa bude dolje, bilo je, Prije dolje, na Brašćan. To su isto crkvene kuće ono dolje. Trafstance, znaš? Da, slabo, da. Ona trafstance dolje kod nas. Prošao sam pored nje. Ona kuća nasuprot, ona stara, to je crkvena. Evo sad čujem sve od vas. Tu su živjeli Kaluđeri prije, zato se zove Brašćan, tu su živjela braća. Da. Kaluđeri. Slabo ja znam o Bribiru, zato i baš mi korisne ove informacije što vi pričate, a ne znamo mi toliko. Ovdje je imao crkvena kuća ova, to veliki dinjaka, Kalević, ovdje za Krivinka vidiš veliku kuću. To je sad uzeo SDSS, to su dali, mi se bunimo, mi smo to bili napravili, pravi dać, kad neko umre. Da, jasno. Da ne ide se kući, tu se napravi daća, da. Ručak, spremci i to. I htio sam pitati, a odakle dođe ovi što kupuju ovce? Odavde iz kraja ili iz mora ili? Ne, ovi naši, dođu iz mora, dođu s Auklen. Hrvati uglavnom, Srbi malo. Malo Srbi, jel? Znači većinom Hrvata. Hrvata uzeti. Majke, obratno. A oni neće u svoji uzmaju neko od mene. Sve obratno. Znaju gdje valja, gdje se dobro hrani. To je Kapric. Iz Kapric. Iz inata je. Čućeš, naučiš ti riječi. To je Dalmatinski. Kapric. Kaže, neću ja u njega uzeti, zašto mu na mene zarađuju da ima u drugom. Dva čovjeka imaju 150 ovaca, njihovi sela neće, niti brat mu uze u njega nego u mene. Da. Pa nek uzme, šta? Pa znam, ali ja nisam takvi. Da, znam. Šta u svog čovjeka uzeti? Pa a šta si?
Vidi, ovaj se sluša sve. On samo sluša sve, zna. Da. A komedija. Hođ! Ajde, goni. Ajmo! Oho! Brzo, one tamo! Jackie, one! Tamo! Brzo, one! Sad ćemo ga snimiti, ne? Brzo! Ajmo! Ja! Goni! Goni, Jackie, brzo! Gricka je, čuška je, da... Hođ! Brzo, goni! Haj, goni! Neće, sad njemu. Goni ide, popodne je on sit. Aha. Tako i čovjek sit ne može raditi. Znam ja njima to. Vi ćemo nemojte mu davati ide. Da sam ja i oni da su glad nego mačke i pas. Majke. I onda ga narane na... Ja imam 4 mačke. One miša pokući, skaču mišlji, neću loviti, ajde daj i jest. Mačka je, ja od kompanije zasam, mačka vata miša i njoj se nije smjelo davati jest. Jest, tačno. Tako je, to i mi govorimo u kući, ali ne vredi, ovdje gospodin, on večito hrani sve životinje, svako kog vidi. Moj unuk preksio iz ove mater kaže, gdje mi je Jackie? Ne pita gdje je Jackie? Ali ne, nije sad u formi. Ajmo! Tromci. Aj brzo, goni! Ajde požuri, sad kad te snima kamera. Ajmo! Brzo! Goni! Goni! Aha. Hoće. Goni! O, da. Nek sad je ona koja veli kući već je. 7:15, već on treba biti. Goni! Znamo kuda će. A dobar je. A slušaj, oni gaz da. Idemo do ćoška s vama pa ćemo tu, vi da vas ne ometamo. Pa dobro, kad je on visok i krupan, onda može da im... Ja vidim da lijep pogled, dobar za... Evo ga. Aha. Ona vamo, crvena auto. Aha. Ovo je stara gdje smo, ovdje prva to smo svi rodili tu u toj kući. Aha, ova stara... Ovo je prva. Aha. Evo snimio sam lijepo, da. Jel vi idete ovako nizbrdo sad do Vudu? Aha, ajde da vidimo kakav je tu putić. Niste navikli, ovo je vaš teren. Dosta je zaraslo, prije nije bilo voliko i trave, ničega, bilo puno vaca da. Lijepo pogleda. Evo ruka. Drago nam je, hvala puno što ste nam ispričali ovo, svako dobro. Hoćemo, da, sad znamo gdje ste, da. Ajde, srećan put, polako. Odošao oce. A znaju li mi standardno? Pa da. Aha, uvijek je bilo tako. A viš kako čeka pasić? Aha, pa on s gazdom uvijek. Odošao očice. Aha, kako lijep pogled. Ovdje čist zrak. Kako je danas bilo sparno, sada je fantastično. Sada mogu šetati, ja se cijeli dan žalim kako je vruće, kako je sparno, a ipak evo sad, kraj dana. Eno, odoš? Pa još koja? Znaju one putići. Ili ne? Nekako mi se čini da ovaj gospodin, mislim ono što kaže, sigurno ima 60 godina, možda i više. Kako su vitalni ljudi koji rade sa, mislim, kažem drugi, mislim na ove ljudi koji su aktivni, koji čuvaju ovce i koji se bave poljoprivredom i da, koji su po selima ovako, koji su... Nekako taj duh, ja kažem, moji roditelji su u firmama i nekako mi djeluje da je ne samo on, nego mnogi koji sam upoznala ovdje sa sela, da su nekako pa jeste, mnogo više energije lana. Pa na selu je i zdravije. Čovjek 60 godina skače ovdje po ovim. Da. Znam, pa ja sam polovi čovječe, sad se izgreba, on kao mladić. Da. Nema taj fizički... Jeste. Baš lijepo smo ga sreli, ispričao nam je, ovo smo snimili.